Stop na. Bahala, gwa pa muna man mag-check ta. Akong ansiran. So, number 1 kay 5 plus 25 hundredths plus 215 1 and 9 tenths o plus 101 thousandths plus so kani siya kay kutob diri thousandths dayon kani diri millions. Okay, kay 10,000, 100,000, millions man. So, unsa gani ang step 1? I-align ang decimal point. Nani decimal point? Butang idahan, ha? So, imong iphon ang pila ka decimal point. Na usa, duha, tulo, upat, lima. Magsuwat ka og kana may unaha. Pirmi ang decimal point, may inyong unahon. Sunod, isuwat na itong mga number. O, manakuha ni. Sunod, kanina pod. Ang 0, itungod na ko sa 5. Kanang 25, ayaw kayo gagmaya. Idagko sila para na sila space. Managsuwat. Sunod, kaning 1, may itungod din na. Mag-inatras ka nga to. Mag-inatras ka ha. Dayon, 9. Manakuha ni. Sunod, kani. Padung ko nga doon na. 0, 0, 1. Dayon, 0. Kana tungod na 0, 1. Manakuha ni. Sunod. Kani nga 0. Itungod na. Upat na ka 0 no. 1, 2, 3, 4, o 25. Na para dili libog akong i-balance dan ha. So magsugod ko plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 5. 5. 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 2. 2. 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. 0. 0 plus 0 plus 0 plus 1 plus 0. 1. 0 plus 5 plus 0 plus 0 plus 0. 5. 0 plus 2 plus 9 plus 0 plus 0. 11 unta. Pero kaning 1 isaka sa ngadto kay napatay i-plus line sa pikas nga place value. So 1 plus 5 plus 0, 6 gyapon plus 1, 7. 0 ra magyapon na. So 7 na ta. Ang tuldok ibutang na to dana para di ta kalimot. Dayon ngari 5 plus 0, 5. 2 plus 1, mao na yung answer. Saan pagbasa? Ang saan kay 357 and 151,025 millions.